I pozdrav društvo, dobrodošli u još jedan epizodu, ja sam Belafigor i u današnjoj epizodi se nadovezujemo na ovaj klip kako gledati YouTube bez reklamu u 2024. Nažalost, taj klip više ne radi, mislim metoda ne radi, objašnjat ću vam zašto. Mislim već znate čim dolazite na ovaj video, a to je da su oni ugasili uBlock Origin koji smo koristili u ovom videu, ali pošto ima dosta vas koji ste pružili podršku, pokazat ćemo vam kako da odradite. Tako da gledate YouTube bez reklame u 2025. Hehe. Tako da opet ćemo da idemo na uBlock Origin i otići ćemo na njihov glavni sajt. Premda ćemo ovdje da vidimo da zapravo ne možemo da ga aktiviramo jer ovaj dodatak više nije dostupan jer nije u skladu sa najboljim bla bla Chroma. Ali pošto je najbolji u svom poslu i eto čak ga je i Chrome ugasio zato što ko ne bi, mislim ono, Chrome ne ide da YouTube nema reklame, tako da šta ćemo da uradimo? Idemo desni klik ovdje, idemo Inspect. I ako ste kliknuli desni klik tačno na ono što sam vam pokazao, na taj button koji ne možemo da ovo, doći ćemo ovdje i baš će bude highlightovano to gdje smo inspektovali. Šta ćemo da uradimo? Idemo samo ovdje i vidite ovdje da to je kod. Sad je jako bitno to što nema veze ako ne znate kodiranje i sve to, samo je bitno da odradite ovo, znači pratite klip i nećete da imate problema. Ovdje da vidite da piše disable, samo kucite enabled ili ti enabled, što je dozvoljeno, i kliknite enter. I sada kada se vratimo, samo dodajte ovdje. I to bi trebalo da radi. Evo ga. I imamo uBlock Origin opet. To bi bilo to društvo, hvala vam na podršci i hvala ovim ljudima ovdje što su komentarisali, veliki pozdrav za njih. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!